Ayobando, bitin kunika andi si indo sa evento Camino al Éxito. Ta bitin iyora inka nya kunika ara si indo sa nya yo. Kiviku Benito Flores ra Yurasa Chinyo Shina Distrito na Escuela Santa María Bonita ra Chinche di na tatona kanta bina kunta kainina kutuba kainina ni shasta Chinyo di Rayona ka Benito Camarillo Shindo. Aba iyon dindo nya kibigu Benito Camarillo ra nya yukura saya testimonio nya ki 31 de mayo a las 6 de la tarde en Daguite nya salón de los veteranos a las 6 ra nya ka kishindo na cha sondo nya na kutubayo ana kundai ni yon jesha chinje yo se yo tama na kona universidad na jesha na kunja cha sondo nya jesha ni sha miyu universidad na gaji su nya chinje yo na sendo nya Sachinua kuton ven di kui va na gajiri su ya yo nga shindavi ne na escuela shindai ni na taton na ku taton di kui ta yo kandavi na da kitai na gajira sa na sha yan ja sha ko ku tu ve chinje yo se yo na gaji ra kishinti no sama ni ndo mi ki ga na gaji nya ka no ku nya kishindo da kan ni ndo chi kunjana iyo no kunjana se no yo no kunjana tu kutondo hiando yo escondiendo kwa na comida kwa su sha kwa na lutin Katuña, Kitsiweni Junta, ña Salón, ña Veterano, yo 31, ña Mayo, kunko ira, Iñun, Kitsa Junta, taba Kitsiweni, ña kunko na información, ña taba Nishiku, Chinjewani, Aquachi, kun escuela, taba ña unko na información, ña tsa Nishiku, Kitsishun, unji, ña tutuzino, ndaskutu, ira, ña yo unwaga, ña show información, taba kutuna niwani. Taku veni Araceli Pati Cruz nani ranya unka yu vitu tsanya nishiku chuncheve me veniti nishiku kaka veninya yuda nu ku chuncheve ndaskutuni tutu tsa escuela su kwachi tsanti nishiku ne vishura ku universidad era yongo kumive benya kuncha 7 tuku. Kitsiweni Junta.